Anya laki din! Ay, wow! Nagpintas mo tunday taimad mo asabo, Manuel. Ha? Ay, una. Napintas kun nanginaray to bakla. Isagot mo ka di day ta kanya, Char. Ha? Sika talaga. Hangawan nak man eh. Angawon ka lang, masikamat. Ha? Amok mo't anilor na ti pangisagot mi ti day ta. Wen, naman sa rungkaran ni Balayda. Wana, sigurado nga adda itay je balayda ta Sabado. Awan trabaho na. Sige nga Rod. Labsan ka pa bakla. Sige, ingat! Amom ka din. Manipod na amo ka. Kila talimawag tisigod ang nasipngat alubong ko. Lorna, jak mailadawan ti ragsak ka marikrik na. Manipod nam amo ka. Sapay ako matasan nakapaayan. Saan mat, Manuel? Isuna laang, takayat ko nga ikan na kumapay itinaan anay a panawan, tapno makapanunot. Ha? Di ka madanagan. Ta saan ka mat aparitan nga umay dito'y balay? Ay, agyaman ako na ino kasta, Lorna. Awan anyaman na. Sumarong karkalat na no kayat mo, Manuel. Hay, nakaswero-swerte ka talaga, friend. Ha? Oh, Apay manan anak ko nam date na. when ata iti kinaad-adu ti babae dito'y lubong, si kati na gusto ni Manuel. Ha? Sika talaga. Among kati, nainggit talaga ako sa'yo. Anya? Oo. Iso nga aklo naman ni Manuel. Tanong saan? Siya akong timangaran kin kwa na. Anya? Kat numayat lakit di kan ka. Apay kit dinasaan. Hala, kunam day daang gaputa at dapat isabaling agdataton ken ka ni Berteng. Detang iwat mo. Ha? Ang mga no adda makangagkan ka. Narigatan. Ay na friend, no siya ti si ka ni Manuel taklunam. Saan ni Berteng? Anya nga iti maghanap mo iti dayjay ang mamartag. Ha? Konsumisyon! Sino ngayon mo dito ka-chat mo? Nga uray lakas taon ay di pa nag-isisam mo. Ah, ay kwa. Siguro ni Bertingan niya. Hoy, judgmental ka. O ano? Ni Manuel. Ah? Ay basta, ibagaktukan ka. Saan pa ngita? Anya lakit din na ya. Itantan mo pa ilang. Di mo pa ilang ay baga ita. Aguray ka pa'y friend. Sa anak pa'y aredi ang mangipod no iti amin. Ha? Anyat kahit mga sawan. Ay basta ko nakmat. Ibagakto, nena. Ay na. Kunaklaki, di no asino ti masabat ko ang nakapurma. Sa kamot gayam Berteng. Ha? Saan nakanailasin? Gapo iti kinataer ko na. Aniya? Ay, sika talaga. Ada sakit mo adurog. Na, Kung kunaklaan nga mamati ka na dagaws. kung laki din no. Kat, sa dino nga iti papanam. Sa dino pa'y kuma. Ije ayan ni Lorna. Inaman sa rungkaran. Ha? Barang aklo na nakitan. Ay, katuwa na. Lalaingam ti agaram, tapno aklunan na ka. Tapno adamot lang ang pakiwatwatan. Makaig-igo pa ko na itinapudot asabaw. Anya? Nalambin gamin ti subil ko kan. Gapo itinagpigsa nga atake ni Christine. Isu nga agpawatwat kayon. Nasayaat ka de. Ay ayatin ka unay-unay, Lorna. Si kalang ti babae ti biyag ka. Awalan ti sa balibay.
Agyaman no kasta, Berting. Sabay la kuma. Ta sa anak apaayan. Ha? Di laki di ka ba ilang dagbyag. No paayon nak. Ha? Anya kalakit din aya. Awan matiimbagak apaayan ka. Ano kahit mo asawan? At tanong namak. Ay na, agyaman ako unay, Lorna. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, Berting. Ikanakla ko maitibasit a panawan. Tapno ag panunutak anembag may papan itidayta. Awan parikot iti dayta. Uray mano abulan wano tawan. Nakasagana ak nga aguray. Basta siyak laki di pagtungpalam. Tiyak man amoy ti daya Lorna, no asino at talaga ti magustuhan na. No ni Manuel, wano ni Berting. Wan nga rod. Hinton kwan, hagawak ni Manuel kinkwana. Anya? Ay, sika talaga. Imposible no di nak maadal nga ayatan ken ipatag daya lalaki. Ha, agdamot lang ako. Da. Da! Ikatuan man. Nang runan ag make-up iti kasta unay. With matching eyelash extension. Imposible sana may bawing ti panagayat na kanya. Ay na, nagadumanan nga na ibagam si kabakla. Intakit din tapno saan tamala daw. Okay, let's go na. Hala, agtugaw ka, tamang isaganak iti merienda ta, Lorna. Agyaman ako unay, Manuel. Awan na nyaman na. Uwan gayam, anya tikat mo merienda. Ure anya, si kakit dimat. No anyat adda kat iso. Sige nga ron. Mabitak lang ang mga isagana. Agbuya ka lang iti TV dito'y salas. Ato iti merinda, Lorna. Ay wow, umay ka pa'y laang nga maangangot kung tibanglo ti inlo tum a merienda. Kasta ka di. Mala, agmerinda ka. Masigurado ka magustom da ita. Ay, anya matanda ito'y paginumanda. Awan nga tati baso da aya. Tanagibusan mat iti cup noodles da ito'y inted na paginuma. Lorna. Ada ka di bagbagam? Ay ikwa. Awan Manuel, mala, agmerienda tangarudan. Adda ibagak kada kayo. Anya din tay, good news ka di? No good news, ibaga mo na. Ngam no saan? Ay saanan. Anya? Katput no matimbaga ni Nena. No sana good news, ay bukudam latan. Ngam no ibaga mga inaklon mo ni Manuel, ay ibagawan Sika talaga. Anya nga rod nga, ibagamon Kuwang amin. Tagitagat. Among matadyak kaya ti kwa. Plano ko ngamin nga aklo na kun ni Berting. What? You mean, sana ni Manuel? Jak kayat ni Manuel. Na-turn off ak idinaminsan nga impasyar na kiyay balay na. Ha? Oh, Taapay? Kasano mga ngamin? Nagibusan iti cup noodles jay paginumanda iti danom. Anya? Gapula ang itidayta? Na-turn off ka? Ay na, matungpakan sakit din a babae. Anya kalakit din aya. Nasaya at mata imay ka itaberting. Kwa. Imayak ata, imbagak maging kay di na minsan, nga umayak itanghal daw. Kung gayam, at ito sabong ken chocolate para ken ka. Ay na, agyaman ako na iberting ko ak kagwapuan.
Anyat kahit mo sa wan. Aklo na kung ti ayat mo, Berting ko. Ha? Agpaisulong na. Ay na, wow! Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Makunakon akaayan-ayat kan. Yahoo! Pasensya ka kuman, Manuel. Ha? Anyat kat mo asawan. Diyak kayat apasakitan tirik nam. Ngam ad-adala ang amasaktan ka. No bilang tagtultuloy ti panagdatdaton mo kanya. Ngam awan mo ti mariknak apanagayat kan ka. Ha? Mangsapol ka laangan iti sabali nga armam. Sana bali, taado mo ti babbalasang dito lugar tayo. Lorna? Agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apang nga asim tasardengan nakkuman. Ni Berting ta ay ayat. Iso tinakarik na ak iti ayat. Saan asikat? Iso apasensya ka kuman. Lain bagbanta na granata, Lorna. Nana, Kaya't ka man as haludsudan, maipapaniti pa ng upay mo kini Manuel. ha? Apay ngay, asaan nga iso ti pinilim? Nana, no ni Berting tinakarik na ak iti ayat, awan maaramidan nyo. Iso nga ro ti ay ayat Sa bagay matkit di, Ha? Makapaturn off ngamin ni Manuel. Agasam man, ta'i dinapanak ijay balayda. Awan pa'y tinatino abaso damat. Nagibusan iti cup noodles ti inted na anaginumak iti Diyos. Aniya? Iso ajak kayat ni Manuel, Nana. Kan ti may sapay ajak na gustuan kan kuana. Makikita dagiti tattao akanayon amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Jak kayat ti lalaki akas jay, Nana. Jak kayat kunak manan. Ay no, friend. Agpanunot ka kumamada na imbag. Ha? Agpanunot ka iti mamin ribo. Gapulang ta nakita makap noodles ti baso da Manuel. Sangkit nga iso ti pinilim. Saan laang aday ta ti makagapu, friend? Anya nga ron? Kanayon mat ngamin amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Nakababain no bilang laang. Anya? No siyak ti girlfriend na, ay na, matayak lakit di iti bain. Diyos mio, Marimar. Naggrabaw matan da gitarason mo. Si Kalor na. Anya ka matan nga ya. Ay basta, ni Berting ti kayat ko, nakasaritak matan ni Manuel. Imbaga kun kan kuana nga agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apasensya kunak kan kuana. Ay na, kunaklakit din no asino tinakaida dito'y tugaw. Si kamot gayang Berting. Kat nabartak ka pa'y. Oh, nga ron, nena. Naggapuwa kami ni Jile. Idiyaya ka na pan iminom. Apaw, sana all ang rod. Naimbag ka pa'y tadalat ta kwartam amapan mo inom. Ijay pa'y ili agasam man. Awa na. Kano pa'y mo na naawala na kiti kwarta? Ha? Adda ka na yung di kwarta. Anya? Iso nga ro, da siyak ti inaklon ni Lorna. Taam mo na ngamin asaan to apulos nga agbisin iti din na. Agasam man. Wan, pudno ti bagbaga. Nasaya at ano po nulay ta ibagbagam? No saan asa ulaang? Ha! Anyal lagi din na yan dito. Pudno ko nakatuman niya. Kat ala agawid ka nga rodan. Sapay na barbartak ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan ka ditoy. Isumit lagayam asaan na asungsungbatan ti awag ko edi kalman. Ta
Tagayam na paniminom ijay ili. O anya, kayat mo tikas jay a klase ti lalaki, Lorna? Ha? Gapula ang itibartak na, maturog anywhere. Saan ka di aday jay nga ugali kan aramid ti nakababain? Anya? Agpanunot ka ta na sa papay. Sapay la kuma, ta saan ka nga umanugot apa ikalay sa kankwana. Kalbaryo laki titibiyag mo kankwana no bilang laang. Ita, asaan kayo pa yung agasawa? Kastanti ugali na. Kasanan tungay no agasawa kayon, amangan no nakarkaro pa'y. Ay na, puro Diyos, puro santo. Pakawa na mapo. Ha? Apay? Among kati, napan kami ije pari di rabi eh. Kaduwag lagi ti bakla agagayan ko. Oh, tapos? Amom, I was very, very shocked. Ije para napanan mi. Nakapaskil ti rupa ni Berting ijay. Anya? Sinaludsud ko iti kasyer no apay. Kunanda, asaan ka no ang nagbaybayad iti cheat na ti awanan bay na lalaki. Anya? Ay na Lorna, nakababain. Yaks. No siyak ti girlfriend ni Berting, matayak iti bain. Agasem man, tas ang lang amay sa apicture ting paskil da jepar. Adua, 5 sakit dyan na bilang ko. Anya? Mangibabain ka? No saan pa'y nga imbaga ni bakla kanyak? Jak pa'y naamuan. Ha? Ay, kwa, pasensya ako man, Lorna. Bayata magkati utang ko dyan. Saan ko nga pa nga itang ta? Di na mga min nakaura. Iso nga impaskil dalat ang ti picture ko ije barda. Awanin ti adupay asao-saom si Kaberting. Agwin na swastan. Ha? Dahito yan ti maudi apa nagsarita ta. Lorna, saan ko nga malakasta? Kastang unay ababawit itang anangaklon kan ka. Ha? No amukla kumakastagayam ti uganim amang ibabain ka. Kan napalanggwad ka. Ni Manuel la kuman ti inaklon ko edi. Saan asika? Salbag ka? Onya, matay ka nita. Gapo itibain mo kini Manuel, ha? Ha? Ay, wan nga ron, friend. Mababainak tunggal masabat ko. Hay nako, no iso ko mga mintinaklon mo edi, nasayaat ko ma. Anya kita rason mo ana turn off ka, kapulang iti cup noodle sa baso da. Yaks, naggrabaw ko nakmanen. Anya nga ita, adala nga rod girlfriend nan. Anya? Adan girlfriend ni Manuel? Yap, katadamat ni Eloisa. Diyan nga'y kolehiyala nga anak ni Nana Estridge daya. Anya? Damag ko, akalpasan ti graduation na kat agkalaysadan. Anya? Oh, nag-unfair matan ni Manuel. Danga ka talaga. Anyang unfair ng ibagbagam. Si Kaki di ati unfair. Nga pudno ti panagayat na idigan ka. Ngam da ito'y tumat ngami na Berting ti pinilim. Anya nga ita. Ay na, may paspaskil ti rupa na nagdakkel iti inuman. Gapo iti utang na. Yay! Just kick it day. Ala, bayamon, friend. Awan siguro kadakwada ti para kanya. Siguro, dumteng tulat ta. Adal letakin ka, Lorna. Asaan a pagibasaran nagiti baso? Kas kada pa nagpidot iti biso ko li talon. Tapno maibagam nga awan masakbayam iti may sa tao. Mawatam! Ha? O di ka, danga ka! Dita ka manlangan! Makauma ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nakapalas ka mat kumare. Papanangay? Mapanag iti ili kumare. Nakman gumarang iti lansakan martilyo. Ha? Nasikan ngamin nga isimpak di galba, di banda ti kusina mi. Amangan ngamin no maitayab. Sapay kasla broken hearted ti paumaya bagyo. Nagpigsa ka no ni Christine. Aywan kumare. Iso anas ka nga agsagana tayo. Isimpa tayo dagiti naskan ama isimpa. Way nga rod kumare. Mala, labsan ka pa nga rod ha? Inako ni di paradaan, bareng adda nakapila at tricycle. Anyangay kumare, adda ka di iwaras ti barangay a relief goods. What? Hayan niya kamatin kumare. Saan pa'y lasimbang pati bagyong Christine? Relief goods sa adagos ti damdamagam. Naninigurado lang kumare. Di ka di madanagan, mare. Ano addaman bilang? Adda nga adda tinagan mo itilistaan. Ay rumbang lang ang kumare. Agsakit-lakit di tinakam ko kan ka, no awan tinagan ko. Sika talaga, nakasao ka manan. Angaw ko laang mata. Anya nga'y, kat si kangarod ti sekretary ti barangay, iso asi ka ti pagdamdamaga. Ala, kasi tinakunag. No bilang ta adda maiwaras, adda tinagan yo. Day, apay ngay Lloyd Si kamutan ti mangilanlan sa di tayiro di ta kusina yaw. Ha? Kwa. Wala na. Kabaalak mat nga isimpa. Iso nga isimpa ko na. Nilakay mo ngay nga main. Napan nagtrabaho na na. Alangan mat nga yuray ko pailakan kwa na. Kat umayan ni Bagyong Christine. Ay wala. Uray da kami nga road kat insimpa mi mula di kusina may. Sapay napigsa ka no ti pa umay abagyaw. Ay, wala na. Iso anas ka nga isimpa tayo amin ang tinas ka nga isimpa tayo. Uray ni bakla. Kat napan matgimatang itilansa ijay ili. Ilansa na kanumot jayero ijay kusina da. Kasta ka day. Ay wala balasang ka. Makikita mi mo't nga agpayso jay maikikat ayero ijay kusina da. Wan nga rod. Awan mo't lahang ti sabali amang isimpa. No saan nga iso? Ay, una yun ti kastoy. Nagpigsamot ng titudo kan angin lakay. Ay, uwan nga rod bakit? Nakabut-butang. Kasalam may tayab dagiti yero dito balay. Ay nasaan kumamot alakay? Kasanutan ngay no maitayab ti bubong ta. Awanan Ay, samot siguro Ay, nagpigsa ti angin. Maaring kumapsot tumot lang, hintun madamdama bakit? Sapay la kumaatan madandanagan akon. Nakabutbutang matanda ito ang bagyo tatang. Ewan nga anak ka. Nagpigsa titudo kang angin. Asla madadaan mo't diyan lang sa kayero yung kusina. Napwede kinapigsa ti angin tatang. Sabi siguro anak ko. Inlansak mo ti tagas taunay. Yung kaslasaan nga umdas. Alangay nga raw kit nagpigsa mo dahito angin na. Uray ti bubong. Kasla itayab na. Siguro, broken hearted ito ang bagyong Christine. So kastoy ka ulping. Anya. Nagpigsalaki di dayjay abagyo niya. Wan nga rod.
Uray la na itayab di yero di kusina mi. Agraman ti bubong mi. Kasta ka di, Mari. Ay, uray nga rodda kami. Naitayab mo't lang jay bubong iji banda ti balkon mi. Una hindi kastoy. Sapay kumamit awanin ti sumaruno bagyo. Uwan nga rod. Tapno no maisimpa tayo dagiti na itayab, kat saan tumanan ang maitayab. Sapay la kumakumare. Aywan kayam. Da kumare lagringay nga ta. Kumusta mat di balay da? Nalabsak itay, Mari. Naimbag da pa'y, taawan ti na itayab kadakwada. Kasta ka di? Nasaya at ang arod, no awan, tapno saan tayo agpapada? Anya, mapan ka itay jay barangay hall, anak ka? Untatang, imawag nga mi ni Kapitana itay. At da ka no tinapati kapag saritaan mi. Anya ngay kano day jay. Ni tatang mat, pagsasaritaan mi nga rod pa'y laang. San namat nga imbaga itay imawag na niya. Ha? Ay, huwag kagpasa niya. Ni tatang nga talaga. Ala, ingka nga ro din anak ka. Barang may papan ititulong kadag iti apektado iti bagyo ti pagsasaritaan niyo. Bareng atatang. Napan kagayam nagtrabaho ita, kumare? Aywan kumare, napanak ure kalkal pa si bagyo. Tay mawag mo nga mi ni Kapitan itay bigat. Kasta ka di? Katamong kumare, ada ko Diyos ko. Anya rita, ibaga mo na. Adda ka no ti maiwaras asag 10K at tulong pinansyal ka dagiti pamilyang apektado iti bagyo. Kas kumadagiti na itayab iti bubong ti balayda. Kasta ka di, Mari? Ay na, nagsayaat mo no kasta. Adamot lang ti usaran tayo amang tarimaan kadag iti bubong tayo an naitayab. Wan nga rin kumare. Hay, naimbang laingan, tada itid da at tulong. Kastaya, nana. Isuma, tinangag ko apag sa saritaan da ijay tirsina idinapanak gimatang iti corn beef. Anya, no sa anak nga agbidot itinangag kaw. Sag 10K kano, ti iwaras da kadag iti pabilyang apektado iti bagyong Christine. Anya, kayat mo asawan, nana, adamot maawat daloy da at 10K, kastamoten da bakla. Sigurado tanda itayab kat nga raw dagiti bubong ti bambalay da. Uray mo't siyak ano bilang laang. Nakita mo't jay bubong may. Halos 1/4 laang jay nabati asaan ana itayab. Alangan kit di mo't asyak laang ti saan ama kaawat iti jismel. Ay saan ama balin Saan ama balin? Jak itulok! Oh, ape kasta tilangan bakit? Kasi lagdardaras ka. Makitkitam lang aruden nga dardarasak sa ludsudong pailaang. Mala, inkaman kit di alaan jay martilyo ken maso ijay unag. Apay, anom da gajay? Anya lakit din aya, nagadupay lang ang asaludsud mo. Inka kit di alaanen. Anya? Nakabaybayag ka nga gargaraw nga. Ay, ala, mabitlang. Inak alaing. Anya ka din day tangar anamidem lagreng. Kakaisuna lang aro din asaan ngayon. Tayab ni Bagyong Kristin ti bubungta. Ang sikamot ti mang dadadail. Basta, agulimag ka lang. Tasyak ti makaam mo iti amin. Anya? Saan ang mabalin asaanak ang makaawat iti jismel? Alangan kit di mat, adabak lalaang kadaloy da ti makaawat. Ha? Jakla kit di itulok. Ay na, kapulaan manin itinadamag mo at natulong ang maitid ka nang itinaitayab ti bubong na. Dadawin lang matan na tabubong niya. Anya? Hoy,
Saan manen at tiltila ti mapan mo idandanon iye barangay hall si kala kaya? Ipagkakada talaga na dito ngaraw. Oh, laglag ka Maamuak lang asika tinakaidanon. Ha! Agsaga na kakanyak alakay. Salbag ka kiti. O anya, saan na kami nga inlista iti listaan dagiti maikan iti tulong? Ha? Ha? Nagalas mo't at talaga ti ugali man niya. Gaputa si ti sekretary ti barangay, pilpilyam dagiti ilislistam, salbag kakit di abakla. Mabit man lang, Mari Lagring. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Ay na, di ka man aging diding awan ti amom. Amok asika, tinaglista ka dagiti maikan iti tulong. Apay adi mo inlista tinagan ko, ha? Anya? Tapno mo, Mare. Saan asyak tinagaramid iti listaan? Laglagi pam dayta. Anya? Kan maysa. Apa nga ibagbagam nga ilista tinagan mo? Kat saan mo't ana itayap ti bubong nyo? Nasayaat mo ti balayo. Idinalpas ti bagyong Kristen. Ay, jaski ka talaga. Inka iye balay, inka kitaan iye bubong me. Naitayab ko naklangarudan. Usaram day ta nagdakkelan amulagat mo. Anya? Ay na, agar aramid ka talaga si Kalagring. Umay ka tapno kitaam. Tapno ilistam tinagan ko iti makaawat iti gismil. Managing bubukod ka talaga. Ulbod at talaga na dyan, babae. Ha? Nakita ti dua mata. Amas maswan na dagiti galbada. Saan mo't nga intayab ti bagyo? Ngam iso mismo tinang dadaal iti bubong da. Tapno lang makaawat iti jismel. Hay, una yan da dyan Lagring aya. Gapula ang iti dayta. Kastaw na yung agura na kingka. Anya laki din aya. Uy nga tatang. Agasam man ta na panakpay pinagsasawa ni di barangay hall. Pagarup na siyak ka no, tinaglista ka na iti maikal iti tulong. Una yan. Nagalas at talaga to galinan. Di ka gyaman, tasan anan ano ti bubungda itinapigsa at tudo kinangin. Napanapay lang minasumasumet. Salbag a babae. Ay nako, tsak amo na niya klase ti panagpampanunot na dayja Lagring. Aguuyo nga talaga ti awanan bain. Gapulangi ti Gismil, apaan nakmatan. Amo bantan day jay, napatpatagkan kwa na ti kwarta, ngam ti panagkumaryo. Uy nga rod, anyat maramidak ngay, no awan lagan na itilistaan. Kat saan mo't nga rod ana itayam ti bubongda. Isumat ti nagdadaal. Bay amon mari, gumura lata ano gumura. Awan ti mapukaw kan ka, nuguraan na ka, aging gat kay kayat na. Ha? Siga manan? One, siyak manan. Imayak tasaludsudak no anya ti update. Ha? Anya ngay, nailista ka din tinagan ko? Anya kamatan kumare. Impakaawat kumatan kang ka nga awa na talaga tinagan mo. Anya, kasano nga rod itajay bubong mi, no awan ti maawat ko nga ayuda? Kat, alangan mat ngay pambasol mo kanya. Anya nga itibasol ko itinarabid mo kumare. Ay awanan kay tibain, awan pa'y sir-servim a sekretarya iti barangay, saan affair ti aramidam. Anya? Ay, ulay kamatan mare. Kasla siyak matan dagin basol iti amin. Nagkunang amin aya amapan mo ilikkaban ti bubong nyo. Kat nagsayat mat ilikalkalpas ti bagyo. Anya? No di ka nga guuyong Likabam, gapulangi ti ayuda. No daman ti awanan bain ka data. San asyak, sika.
Anyan laki din aya. Heh. Lagraing, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay naramid mo? Nana, nagkuna ngamin ken kaamapan mo martilwan dagiti galbayaw. Anya nga ita. Ay, adaw at tao ang nakakita, ang nasaya at jay bubungyaw idinalpas ti bagyaw. Kanda dumalang tinakakita, asika mismo tinapan nang ikikat, sa mo inwara kun kuntit ija rubayang yaw. Nana, saan ngamin ang nasaya at dayjay ngay narabid mo? Siya ita, si kapay kadaganas na amapan agong ungat ija barangay haul. Mala, huston nana, huston na, ngam sapay lakuma, tama amiris mo dagiti saan ang nasaya at ngar aramidam. Nasaya at anana, no na iturad yung nga imbaga kenkwana dayta. Ay wanda balasan kaw, kunak nga rod no sumungbat iti baribar, tatong paek kuman ngam saan ma. Ha? Dilagbain iti kasjay nga aramid na. Wan nga rod nana. Ay wan gayam, saan na ka din nga inulit pa'y tinapan ni jay barangay haul. Nakunamot ni bakla saan kanon nana. Siguro mabainan ah. Ay rumbang lang agbain, mapanalagka-lagka bunjay bubong na, sa mapanagriray jay barangay haul. Nagawan kat abain nan. Oh, anya nga ita bakay. Kunam nulaing mo. Ngam kinamaag mo diya. Lakay. Nagsaya ti bubong ti balay ta. Ngam no anya nga minaya tinapanunot mo. Tanapan mo minasumasaw. Ala, huston lakay. Di ka madanagan, tasyak ti makaam mo amang isimpa. Anya? Agar aramid kanto mga minti tiltila. Gapulang tanaam mo nga dayuda. Inaramid mo ti amom awagas asaan mo't arumbang. Ay, anya laki din aya. Awan ka pa iti husto apa nagpampanunot. Huston ko nakot. Alay karugyan nga simpati bubong ta. Tanay, adda ka naman hindi sumaron na bagyaw. Mabasa talaki din ito yung unag, nubilang lang. Lakay, apay ngay nga awan mo tandagi tigal ba nga impundok ijerwar? Ha, nay, napanan na eh. Diya ka mo lakay, kunak nga isimpakon, ngam awan damutan. Tay tanti kong kunakay. Anya nga ron ti usarin tay tangay. Ay, mabit man laang lakay, inak man ijay ayan da bakla. Anya? Inak laag damag, no adda nakita daan na nga lang. Ay, anya, mapukpukaw dagiti galbayo nga inkargam laeng ijarubayan nyo. Ay, wan kumare, di mimutin na siputan no asino tinangala. Hay nako, masigurado nga isudang ijay imot ti ubing indi kalman. Anya? Kunada siguro no saanen amausar, nga puta na maso-maso nga ron, napandan ain lang ko ijay siyap, buti landok ko naman. Anya? Isa ron nung pakitin amasuan at adigi ho tapnumayan. Ha? Ay, unay mo't din ti panagsasaom kanyak, mare. Ganwan man. Maswemon, tapno mapantumanan alaan dagiti ubing dagiti istilban, tapno awan lang arot ti mabati. Anya? Nagkunang aming kengka, amapan mo, rakrakan ti bubong nyo. Anya nga ita? Heh, agparikot kalakit nga rod no anya ti sukat mo. Anya laki din ta ugalim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sonya, anya ka di man ang timang mga ko asayang gusang. Anya mananday taya. Asika kanumot agiwarwaras itisan apod no adamag. Anya, nakangagam ka di iti kasta. Asino man ang tinangibaga. Ibagam man ta si Pangulak de tatao. Unay kamaten, Sonya. Chismosak na tangsit ka ah. Na, Apay nga imbagam alupos ni Brando nga asawa ni Sisa akanakam. kat anya kumatima di iti dayta, kat pudumag. Iso asaan nga agsikog ni Sisa. Gaputa lupos ka nga raw ti asawa na. Mano atawandan anagdandan na. Ay, una yan aya. Apay nga ta si kapay lang tinagbaling nga asawak. Saan ang mauawatan ti ugalim? Apay, Sonya, awang ka din nababate apa nagbaingking ka, ha? Anya? Ngam, apay payla damagag. Katropang payla ka makitkitan nga awan ti babain mo. Anya? Ay, sa dino ka di manan ti papanam lira. Agungot ka manan nanang. Anya ka kadi anya. Ungot ka lang ungot. Isa kay kayat ni tatang ti mapan agtrabaho. Gaputan na ungot ka. Anya ti konam lira Saan kayo pa'y gayam anaungot? Tuling kayo pa'y. Ay, una yan. Alakit din. Mapan kan iti kayat mo apapanan. Saan atilay bagbagam? Sige nanang, rumwarak nga rudan. Ngam ilutwan nyo ni tatang Amangan no agungot tumanan no sumangpat kat awanti kanan na. Kahit si kangay, apay asaan mo nga ilutwan kat tatang mo dayjay. Kut si kangarud ti darling na. Saan aya anagsin na pata kayo nga agin nayat kayo uray rigat kan ginawa. Sige, mapanakon. Na, mala pumanaw ka kidain. Ay na, malagip ko la ka nga rod ti panagsalami iti sweet dance iti kasarme. Ay na, nagmayat ka manan ti agsala iti sweet dance. Ang dodmet ti asawa kita. Agat linget akan ayon. No saan alingit, agat mirasol matayin. Sa bagay, maawatak matkit di Anya ngay nga raw kat manalon mati asawa. Naimbag nga oras yon, Ana Sonya. Gumatang kayo ka di. Saan? Umayak laang makiinistoryakan ka. Awan ngamin kat kaistoryak ijay balay may. Aya, apay nana, naparanti anak kin asawa yo aya. Pimanaw mo't nilira. Di na mo't imbaga ti papanan na. Ti mo't asawak, napanijay talon. Kasta ka di. Ay uwan, nadamag mo ka din, ti baro adamag. Ne? Anya ka di mananday ta adamag, aya, nana. May papan ka dagiti agasaw asisa ken brandaw. Amum kaday akanayon da kanu nga agapa. Gaputabasit ka na utiyaw awat ni Brando a kwarta kini sisa. Ay nana na Sonya, sana po no dayta. Gaputa sana kas dyan ni Sisa. Agpadadaan nagagat. Gaputa uray at dalang iti o nagtibalay da ni Sisa at damit bukod na akwarta. Sa dino kumangay ti pangalaan na iti kwarta na, no addalaang iti unag ti balay da. Alaman? Ay na, kit no ag-on-online selling ni Sisa nana. Nagado ti buyers na sika. Sana akas ken ni Lyra nga anak iyo ang magitangdan laang intun awanan ti paggatang na iti. Ay na, skin pantasin na. Anya? Dagita ka diti yung bagbaga ni Nana Sonya kan ka, Mari Tumasa? Wan. Ay na, ngumimbaga ka sana pudno. Kit nagtal namut ten. Saan na nagsasao?
Nang runay di imbaga kasala makitangdan ti anak na no awanan ti paggatang na iti skin fantasy. Unay mo ni Auntie Sonia. Imbes abagbagaan na kami akaanakan na, kadagiti saan anasaya at ngar aramiden mi. Saan mat? Ta chismis na kami kitin. Ay, uwan nga rod sis. Ngam saan yun ngay kan kano? Ngamin, awan mo't lang ti maghanap na iti kinalaing na nga agparbo iti istorya. Sa bagay, Oh, kahit kumusta mo tinti online selling mo ngay? nasaya at natamat. Kaasi ti Apo, umad-ado matan dagiti customers ko. Ay na, nasaya at man nga ro, no kasta. Nang ro na ita abarmats. Ado lagi ti kayat na amang ti regalo ka lagi ti patpatag da iti biyag. Uwan nga ron, iso asapay la kuma. Taad dapat tinawadwad a pagpuunak. Tapno manayunan matan dagiti lako. Uy, si kamot gayam ti masabat ko, sisa. Sa dino ka diti naggapwam. Siyempre, napanakitang dan. Saan akasken ka, asumang sangpet laeng ti kwarta di tasaklot mo. Urayom laeng ti intriga ti asawam ken ka. Ha? Nagganas matibiyag mo, anya. Anya? Ay unay kamatan, Lira. Saan mo mat apanunutan nagiti kayat mo nga ibaga? Sakbay nga isawang mo. Apay, nasakitan ka. Pudno mo ta. Gaputa saan kamot amakitang tangdan. Nagadal ka ngagpayso. Ngam saan mo mat anay-apply iti natalged at trabaho. Ngamin, online seller ka lang. Online seller aklaang ita. No pa'y nagturpusak iti kinaabuga siya. Angam, naragsakak iti online selling. Gabuta adamot ti malalak oray kaskasano. Kan may isa, saan akayat ti asawak amabanugak iti husto? Ngamin, kayat na amaadaan kamin iti anak. Ha? Katsi ka, saan ka di nagpatingga kamot iti first year high school? Ala ingka nga ro dun agsapol iti panggadam anatalgad. Tapno may apply mo, tinaadal mo. Imbagakan ka dayta ni Lira, bakit? Wan lakay, katamam ka di. Awang pa'y mati uray may nga imbaga na ama ng kanya. Ala, bayam latan. May sapay kit di napaka-stressam dayta abanag. Sa anak mo't ama stress ka jay abanag. Ngamin, awan lang kanyak dagita. Nasaya at ang aron mo kasta bakit? Aywan gaya, kumusta ti business mo? Okay lang lakay, awan parikot. Kanayon mo't nga i-pick up dagiti buyers ko dagiti orders ta. Nasaya at ano kasta? San ka di amarigatan unay? Saan mat? Sika ngay, kumusta mo ti barbaro a project yun? Nasaya at mo, bakit? Malmal pasin. Iso makainanak mo tayo. Nasayaat nga ron no kasta. Ngam saan mo kumaabaybay ti salunat mo Uy, bakit? Di ka mananagan. Gabuta ka na yun nga aganan na para kadata. Magibabain kayo talaga nga gina. Agpada kayo, ngawan babain yaw. Anya ka di man ti parikot mo, Tomas, Wan nga ro tatang. Kasangsang petulaang ngamday tala agong unter aramiden nyo. Di ko nayo ka day. Kaysan ko anaamuan ti chismis mo kinitumasa, maipapan ka dagiti agasawa asisa kin brandaw. Katsi kamat Lira, nagalas dagiti bagbagam kinisisa. Di ka di mabaeng. Adayaw anasay-saya ti panagbiagdangam iti sika. Apay tatang, pudnumat ngamin asumang sangput lang ti kwartana. Gaputa urayon na lang ti sweldo ti asawa na. Ay nalira, at iwan na ka anisisa, gaputa adda ti online business na. Kan maysa, natural. Urayin na ti sweldo ti asawa na, ta asawa na kay ngaraw. Anya ko matibibiyang yaw katakwada.
Apay, pakpakanan nyo aya ida. Ah? Ay na, sakbay nga agsao kayo, may papan iti kaaro bayaw. Kita nyo mamabasit na magiyaw. Apay, liyo aya makita ti sitwasyon nyo. Sak may timang bibiyag kada kayo nga gina. Kaputa sak na obra. Idinto tadda kayo lang dito balay. Nalaing kayo pa nga ron agumatang kada giti produkto apang papudaw. Idinto ta awan mo ti ipikto na kada kayo. Heh. Anya? Ay, Tomas! Makitang tangdanak mata. Unay siyang matatang. Wena, makitangdan kayo nga may sa nga aldaw, wano dua nga aldaw. Urayin nyo laang no at dati iayab da kada kayo. Atiw na kayo nga dayo ni Sisa. Gaputa ura at dalang ijabalay na. At dati pagkwartaan na. Tumata man iti may sa bungon na bukel, manang tumasa. Oh, ato yo. Nagyamanak. Nay, apay ngay abukal ti si dainyo, Brando. Awan ka din, di gatang yu itinaimas asidaan niyo. Ay, salmot nga iti kastante. Agsida kami mamut iti bukel, makapauma ti kanayon a lechon. Ah, Nanason niya, anya ko manubukal lang ti ginatang ni Brando. Apay anya ti dagas na nga dita. ay kwa, awan, msigay, inakaw. Ay, pimanaw mutlangan ni Nanason niya, Brando. Hun nga rod. Ay na. Aglablabos nga minan ng tison niya. Iso akas dyan, ting sungbat ko kengkwana. Ay na, Brando. Usto lang da dyan ngayon bagam. Barang agnakam da dyan apakot. Ay, una yan. Na. Engineer ngambukal mo ti si daan da. Hey, dadahil ka din ti ulom si ka. Ay, san? Makakatawak lang. Gapu iti bukal asidaan dagiti kakaanak ka. Ay, mandamot nga gasawa. Kunak man no da kwartada. Ay nasunyaya. Apay, anya ka diti nakakatkataway di dayta. Saan agapaw taadda kwarta kat saanan nga agsida iti bukal. Naimbagpay ka dakwada ata, bukal, datayo ngay, bugoong laeng. Datayaw, tinakakatkatawa ti si Dana. Kapod naman. Awan si daan tayo intun madamdama. Katawa amkit din ti bukal. Naimbag da pa'y taadda bukal apaganod da itiin na po. Kan may sa sigurado anaumada ngamin itinaimas asidaan. Basol mo no apay abugoong akanayon ti si datayaw. Manggad ka ngamin iti husto Ibagam day ta iti bagim. Kan iti sadot nga anak mo. Sana siyak. Ngamin. No siyak. Tudo kayo dak. Tapno adda ti isuportak kada kayo asadot. Akabalay ko. Anya? Ala. Agsango kayo iti anak mo amangan. Ta inawagan dak na si isa. Naluto ka nun tibukal ken kiniing asidada. Ijaya ko namangan. Anya? Sorry. Ano sam tibuggo ngway? Tasaklaang ti inawagan ni Sisa akat katawaam ti si Dada. Bakit? Saan ka di ngayon ton umay alawas ti dit anniversary da nalang gandatang? Aywan kayo magpaisuan niya. Naimbag man ta nalagip mo lakay. Wan bakit? Kahit ko kumangagparti tayo. Agisagana ta iti pagsasangwan tayo. Ta agayab ta kuma iti mang misa kadakwada. Sigurado ka ka na itiray ta? Wan bakit? Di mon panunutan ti magastos. Sana bale, tama minsan lang mo iti makatawin. Ala Katuan Kat agyaman naklakay, gaputa saan ka naimot. Ay na na.
Awan ti maala ti kinaimot bakit? No naparabor ka, nabuslon mo ti parabor ama isublikin ka. Masayata na sabat kayo, Anggal. Sa tino ka diti papanan nyo. Papanak man iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Amangan lumabisindan. Kasta ka di, Anggal. Kahit kayo kung mga awisan, iti basit a pagsasangwan tayo intun ikaduang aldaw. Kasta ka di kanakan. Ay, wala. Anya ka diti okasyon. Det anniversary day tinanang kantatang, Anggal. Ay, wala nagpaiso ka nakan. Sige, umayak tao. Agyaman na, Anggal. Inang karuda, Anggal. Amangan lumalakadawak pa iti trabaho. Mala, inakmutan iti ayan dagiti tarakin ko ababoy barok. Nanang, nangugyo ka din tagwarwaras adamag. Anya adamag, Lira. Pagsayaatan ka day. Ay katwan ananang, amuyo ka di. Agparti ka no da si saken brando iti baboy inton umay alawas. Celebraran da ka no ti death anniversary day di tatangken nanang da. Kasta aya. Ay kat mapanta. Wat daytan ko naman. Awan pa'y mati inyaw awis da. Inawis da nga ta ni tatang. Ay na, kasapulan pa'y laeng ay at awis-awis. Saanan, ngamen, kaanakakmot ni Sisa. Sa bagay, husto kayo nanang, iso ama pantayo. Anya mo tanda ito apansay. Kurang timantika kan Ricardo na. Ungarod nanang, uray da ito adobo, kurang ti patatas na. Kun kasla saan unay anaraman. Agin papartida pa'y lang abayin. Kurang magkayam ti budget da. Ungarod nanang, kaya't dalaang agpasikat na. Ano santana kanon na? Angam inton madamdama. Agyawid ta iti sagana da. Tapno saan tan nga agluto inton sumangpet ta. Winanang, mangalata iti adobo. Kun adda nakitak asaan analuto a karni iti kusina. Kargaam to day ta ekubag. Ay wan Lira. Tapno mairanod tamot iti day to'y papaskanda. Kasta dagiti nangag ko komento dagiti aginay di nagparti kayo Sisa. Ay, unay mo tan. Di da ko malatan imimay no kastamot lang ti bagbagada. Panagkunak, husto mo ti timpla dagiti babbaros iti pansit alinuto da. Kitwan, mayat mo, nagraman. Ay na, mas dawak man ngagpaiso iti ugali dagiti agina. Saan mo takas yan ni Tata Tomas? Puskol at talaga ti rupa dagita at tao. Saan dagat nga agyaman, taada sagana. Nairanod da pay. Uwan nga rod. Ay na, kano nagado tinyawid ang adobo. Nagala na pa iti karne iti kusina. Ay, amok daytan nga ugali da. Uy-uyawon da ti makan, ngam kanandamot gayam. Ngam awan kumamot ti parikot iti dayta. Ti kinalaing dalaang nga agsao ti jak magustuhan. Isopay Ay na, agpada na pa yung mga gina iti ugali. Chismosa kan managuyaw da. Ay, anyalaki din aya. Awan mo ti among nga aramiden may adakas kadakwada kat. Ngam jak mo, no apay akas jay da kada kami nga agasawa. Panagkunak, kit apal ti makagapo Sisa. Dakes nga apal. Iso akas jet aramid da. Lakay, anya ka di man nandiyan ang ikaw. Silibraran ka no dasi sa ken brando ti wedding anniversary da. Pudno ka day. Anya ko manupod no. San kamit nga imbitado? Siyak lang tinimbitaran da.
Anya, asawa nak Tomas, iso ano inimbitaranda ka. Kaya't na asawan, imbitado akmet. Na, nagpuskol mo tinda tarupam. Jak kaya't ti maibabayin si kason niya. Iso asan kayo amap-mapan intun madanon day tangal daw. Kaya't mo man wano saan, mapana. Nawatam, Sige, mapan kayo. Hindi kayo umababay kanya, kumadayo kayo. Kinisaan kayo nga agisawsawang iti uray anyala dita. wala Tomas. Kinsan aday ta iyawid yu amakantin into na rin nyo ijay. San kayo amang ibabayin? Mapnag kayo iti-itid da. Ay nawunan, Tomas. Nagadulakit din day tangay bagbagam. Kas kala perfecto matataaw, anya laki dain. Ti talati paglayngam nga bakit. Ti sumungbat. Iso at tinulad na kati anak mo. Padpada kayo nga gina. Ada pala pa wedding celebration na. Saan dan tumula ang amakana? Anya ko mati koneksyon ti kawan anak ti panagselebrar da iti wedding anniversary ngay mo nanason niya. Sigurado nga inutang damanon ti inaramat da iti da ito apaskan. Ay na, da kayo mo nanason niya. Imay kayo nakiponsyon. Ngam agkakasakit mo dagiti isawsawang yo. Kaya tiyo asawan, tilayang makanti gagarayaw. Sana tapno makipagragrag sa kadakwada. Ha? Anyan ti ko na yung kandison niya. Brandaw? Ada ka dita? Wen, kat nangag ko amin nga imbagbagayo ken ni Manang Tomasa. Unay kayo matinante. San kayo kading agbayin? Imay kayo pailaan, nuday tamot lang ti bagayo. Ay, kukwa, Brandaw. Ay, Oh, apay at di ka makakuti di ta nagtakdraman di. Kas kamutin na freezer. Tapno mo yan di. Saan mi nga inutang ti kwarta aginastos mi iti daytoy apan ang silibrar mi iti wedding anniversary mi. Bukod mi a kwarta tinaramat mi. Kan insilibrar mi ti anniversary mi. Gaputa kayat mi apagyamanan ti apo iti panang tarabay na kada kaming agasawa. Saan atapno agpaapal? Ha? Ala, agawid kayo ng tison niya. Awan mo lang ti ganas na amakitug-tugaw kayo ditoy. Daday tala agibagbaga iti san anasaya at aramidan nyo. Ala, agawid kayo! Anya ngay ita, si kamot tan tinaibabain ka nagiti bisita da si sakin Branda. Ay, jak ipagarup amangag na amis mo dagiti imbagbagak. Ay na, kasta unay tibain kaw idi pinagawid nak ni Brandaw. Ay nasunya, uray saan da amang amis mo itingiwat mo. Amudan ti ugalim, amulan ti ugaliyo iti anak mo. Ay, kasla jak kabailan ti rumwar dito'y balay. Abangan nukat katawaan da kitan dagiti karo batayaw. Ay kasigurado Agamala, tangay napuskol mo lang ti rupa. Rumwar ka, taing kagkid daw iti pamakawan. Kadagiti tao, nagbasulam. Just kika ba kay? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.